Alright, Abusia for Memo Akaba, Ebanana Kente Royal TV. Miss Sosa won't subscribe here, but more than subscribe. We are no mere notification bell. Said the bear, the Bibia Tuma, or Sabekan, no to me, I shall not feel what you're watching. Abusia, medical catcher say, day in and day out, and some day, yet be da, and so send you on ma. And you better have a phone system, PDA swat. Nanka, wow, own roller. Ka ube family crash with them, so what I say, but we are the side a ye. Abusia, you see a quada sorry, ya. And some of the chabu media and swing us and kitwa. Yeah, I hear him say, Asante Hene, any doma Hene, and semi. Actually, ye pa, you said it, like I say, got 2 years in one pony. Actually, and maybe can the Kaiser, yeah, Otumfour, ebe can send be doma Hene can also reply in the ma, and some member can sense and the 2 echa. Bana say ya who said doma Hene as I started oh who say kasa ni ade ade no as enkofo webe kasa wo media ne so na ye one guy bia ono de oya Asante Asante mapa tete wo ka Asante fo asema na waku na especially say wo boye wura Otumfour say tutu di kra na wa mo ni ye dia ene no wa bere ni kurokura eye be my friend Okengana e wo TikTok no di ni djuma na wo ko hono ma ene nsem de waka bi pa na doma Hene de e don so yie a wo se won ti ase say abebia no doma Hene na chance ko gina ba bia no oba Asante Hene di wo se won ti ase say da bia Asante wo doma Hene nu sa wo mi enko taking Ghana mra and so yet to be because Asante for no yes adi. One go come on my because almost see you would free when you copy more America Asante in Asante for the when casa grab a when men can't show be say titro not Asante mine a kunyakasi. Sabiki this time and Panasama may refuse to Nipan in free na ginim. Menyasa any pano. Anya she crano sabi any day quanso. Papano. Well, no, into you also knew Yansakra na so on Tia Asante for us so mu ye de and this and that. Me busa 2 questions. One go cast Antini or Baba count. 2 do my Hene go cast Asante for no Asante for the cast answer me. And 3 program no mkwa America. How does that relate to Asante for? Asante for crab ye there with him. What you know want to say into who can want some go straight to the point that you made your mobile in a fatu jar. Asante for bow come every day. Maybe I would do baby I know of fast and to have speech no cover and no fast and because one can't Santia undi and when I'm more cover. We Kengana says a media Asante fast and Asante for to be every jazz almost so your man of the day also. Now wouldn't baby the alcohol trigger this issue, this tribalism issue. Say ama my gidi wo abefo system video so ne say eye Mona Gucci a owo Onua TV a ono na odi bribi rejeje show so na during the weekend yes Saturdays na ya no mo ye show yi e na omo kasa na no ko fa sa particular guy yi comment awa make afa doma Hene ho na say tribalism na he say every media kase anu so no yes and then ye okofa ba ya na ni abayewa bia a ne di Afia Pokuaa a onu so di ne dwuma wo Kasapa FM ono so say ne ono so be kire na adwe na on say Ghana ha na nkasa no ye wo freedom too much it no anywhere and say bibi obi be kina bia no o feel to say freedom of speech ni to betimi aka de ope bia lady it mi ka asema ka asem na manachia ojaze momi enkotie Afia Pokuaa mre busuanyi yi mu ne tribalism nsem ya ye kan sabio kafrachi efi Hene ebepie Asante for ya ma na yese other tribes na kawa Ghana na sabi yenye nipa. Some of them, because some of the Asantes so no very they don't engage in those. Kano sa because adie we start ye mo na nyene. Sa almost start ye cry ye mu bia ye nyi afini ye nyi a ye sua ne ade no ye te ho nsem ache. Ye ni chieftaincy ministry wo krom ha. National Peace Council for ni krom ha. Aso sa banta yi sha ase na me ya Asantini na Asante sem ye de etata nipa esi wo mo kon ho no eye ne. Ade na mo pese wo mo ye fa ho. Sabi o me ye kwa oni ne nkyere se bia menye nipa. Sa wo ye oyigoni sa wo ye kroboni enkyere se wo nye nipa. Me papa kwa me adofo hu nam na hu na beka se woye
aka ni tribes ni nyina bi oka gonja oka oka kusasa oka hausa oka twi oka agbe bibia bi ukopie US ukwa no ne na wo se wunua nam ho ye ntro mo ne ho so ye bunu ni ade be nko a na wo se ade o yaye ne bone ne sen sa so samo wo ntokwa bi ko a enti mo nwe o man na mo wo mu no. One, Chief Stancy Ministry for see hold you accountable for this because in Tokwana or Wache, young for your ninja boku esro on young Korean Tokwe Dako, it's me banner the whole nation as summa military for Koguo. The curfew a Google will be uncle baby because of Nipa Munupe. And Ukraina, ya one region, your name say your Busia when a dear keke. And not timid in Tokoba, you who said the Ebesuano. Mr. Cano Nipa media dear from Swan and born with Sabi Asante Hene. Nana Manin sound. As some way starts here course watch it. And Tinanante say a coso. Sanana na son tia semua Sabio Cafracha and Nanamanumua. Nana Nincroform as so form. Ye ni krom ha no mo so kwase ade odi ka kasa tia wo nto mo twen na se wo Asante mamu ye ni ha na nipa bebre kasa ye se ma mo nkwa Asante ahimfie ye twa o masuni ade ye ni krom ha chema wuntumi na nsanya okokasa ye se wa kasa tia se ni se ye ni krom ha no mo fra na twi na nim enti ne ekoso na naso na wo fom no mo nte ya na ye ntwen mo wo bi nwu ansa ne ya kasa o ne ye frɛ ne ya te ho dialogue yi ni se ye nkosi nkonwa adan ena mi Asantini ena Asantefo me bra kwadwo kan asem ye ni kroma na Otumfour be ka so o pesca de sese konfanoche sabi o ka frache konfanoche ya media enyo o man ne dia say yam pass Asante etimi ma $3 million every month I didn't know mo nkoyo o ma de okofa ba ye nim nkrofo mo wo krom akro mo nya Asantefo mo di sika koma papa no ye nim o mo a wo mo businesses wo Asante mo mo di sika koma papa no eno ye hwan dia enya Asante godwa ye tu wo krom anyina nya Asante na free ba akonta hwan sa bauxite yi company ye wa Asante mamu ya o mo se chema wuntumi di enya Asante na sabio kafrache ni nyina kasika ni Asante awu betimi di aye bibi enso mo oba se ye mo no ama no ahye badwam the whole parliament discuss koye we have businessmen no mo krom ho mo discuss koye ye ni ana ne niam beka port ama graphics mu say na na niam beka ho wo so wontimi yi so ya Asante so wo sika adenti ne wanyi enti na na se wa ye din atena wa ma de we koso ne se panyi wutena fie e man kwada adwe nankan ebu nankawe fo e do kan wo bi na na menka so na wa ma mo kwan ama mo yesa wo na se nka ya manwo ne ye ya e ya MPP NDC na e kasa na enkoyi na na befre se me pese me ni ase mesi kasa na si se ni ase ayi da bon ne hwan afo wo ntokwa na na ntiansi mu bi enya kufu adonkwa na solve sa issue na wo no fo no se na ka ho bi Afia bia na awe ne na aso nyant ana mi bi sase na so because ono no ankasa ni mu o na so de make no sabi omo teach ni mama mre betemase wo hene bia wa so wo fom okay wa hene bia wa so wo fom yete na Otumfour ye ni mama ayi wo kwasie ni mama ode ni mama ko ban mu company fie no wo bode rosi memo wo bia mpia bonte sabi o kafra che kraman a wo Asante mama mpia bonten tefra wo nam fom wo ne nam dem kra mpia bonten emo ayi wo ja kokro mpia bonte because Otumfour kasa wo mote enti Otumfour ni aso ebra wo kwasie ni mama na brafo nam krompanyifo nam kroma wo mo kire se we nam abonten Otumfour wo ni aso wo fom na wo aso se de bibi kwaso a wote no sa nete na Ghana fo nyina nso ya ka ho bi amanyofo nso ka ho because yama akwaya se sabio mpreduasa apart from Otumfour no hene bia ni krom ha biem amanyani bia sori a no ko Otumfour ho no ko Otumfour mani nsa Ghana mampanyin ordinary kire from mantem wo hene ete ho wo commande ne se won sori ansi ba akwansi mienu odu Otumfour ho no bonimu ase enti wo pa kire se wo mo maka wa kire ne se bo mu nya nipa Asante nya Ghana ho Asante enya Ghana some wo history ena mo ne Britain for ena mo ne hwan still Ghana ni nie enti samo de mo dwen mu Asante nko ho betimi ay amendment ay atro na man ko matem ho ate ase matem ho na ne makwaye mo sade ne yenya ye kwafuo yenya ye anwrafo yenya ye nkrafo ni mo ayiye afiri mu adan ne ye ma na ayesa abrante ya wote we ya okaseti adomahini woni fie ena sebe waso o metwi ne mpaboa ho kra no ntua ne ka enka me ye sure kra sesa ne wo fa kra na ne krom hine no kra nko ontu kwa nkwatena ma no ne adenti na Asante no ewo sika ne Asante na wo de bo ho adwa bo ho asafo hine ne wantena ho anya adwuma na o sori kwatena kwati broni krom wo broni na wuti ne krom sebe wo de tribalism na ye adwuma nka Ghana fo ye be ko Korea other countries Ghana for negu ade na ye agye we Asanteni a wo bewu me ye kwa ni mewu se ye aka na do so bebre kwafu asifi Asante mampon anu nti me so ya na me de se mi kon ho se ne me so me ye kwa ni me kro mo hene
da sebe kwa mo Japan otoso mienu Japan tra wo bi kra nka so obeye sa de ni bi atia ne da wo bi nka so obetena social media no wakasa de atia kwa man hene nka krom ha yanyina ebeso mu bi because sabio sa wo bu fie panyin a meso me bu me fie panyin ahemfu tia bi didi bi achi so otena se na ne dia so a ye nu fie yanyina ye yitu a ye mfa tinya nsi obi aso ohini wo ye na ye na awotwe Otumfour wo ye nsesa ne nya ne 40 days ye be ne na awotwe do ma hini wo ye be ne na awotwe aso muna moti akire na mototo bo ba park so no ntimo pa akire se enne Otumfour atimi asi se wasi eha na do ma hini gina ha sabe ontia na afane afan kan no nkire se bontin su ni mefa nkodi na se eche se me ni mona enye free ni nyina ye wo media general enkire se bia se bibi pa bi ba mo na nkyan a me mbontungu ana bibi ebetimi aboa ye nyina no se ye kwade a wos bia me se me ni mona nkantini ya sa dia mento ma no ntino obi a wo ba bi foforo mefa nko Ghana mampanyi na nadoda nkwa akufuado me di wensu ko so wonim ne ekoso papa no waye ne lawyer pen wayo Asante Hene lawyer pen wonim ne ekoso mo so mo waso de akoimu ye de na afa ho se bi omo de mo passport o mo baby a mo betimi akọ na memmi a me fi kwa pepia se hwehwe dwa bia se a mi ka mi krom kraka ani ho oboa abiti fi chama se concert house na nyanyame adom na bia ma me so aso me so a mete ya minim baby a meko enti ye tena ho ama amanyohwe ya amanyose mu kra o Asante de ye MPP fo dia voter ye we enye wo bia dia o mo ma ye nya de ye nsa be se ye num ne ya boye nsa no o Twene Jonas Afia Asante okokeka na adwea no okọ ene bete ena no na naba ya che no IGP de akwaso yi wahu ana ya chia o permission to carry on sir ena kromfo o mugina kwa mugye nkrofo bag ni nyina atwam o de ni nyina kogu social media enti cyber security na mo te hɔ no mo regret ne san say na mo je de na mo de sa unit ne eye because ye nim say aka second ne sa so enti me kama ma no asi no sebe wo ya Asanteni a wonya nipa nkyɛn me kwa oni wo ya dwabeni a wonya nipa nkyɛn obi onu fi guan wo ya igbeni a wo nkyɛn obi a ofi atifidu mantam ye nyina ye nipa wo de awrade aye wadom na ebia monko Libya kwantuo na kwadwokin o se kwadwokin Ghana so hwan wo funya bi na wo fa Libya desert so na wo koye wo refi so maame ne wabusuafo agukrom a wo ya Asanteni na ye den masa momfa Asante se mon so ye so man ye nwie wo because se na o man na ye te ho no we are trying so hard say ade chi e benya duane adi ye benya bibia ye ho momfa Asante se mema o man ni na ne mutu asemu into opem so pa de ni eya Otumfour osei to the second e de ni Asante na ura de ni ya chese ya de ni na enti ante be yo na de na the sister kasa uti awasen ko agume asemu enti Otumfour pa na enti ante wo kasa sa no ena no ma be kapot ena eho Asante Hene ena ma be kapot awanti mi enya no ma na ye no ma be ya okay enti obe kai na wa wuni se Ghana ha no ye ntwa ma asem ma chia ya asane ya je no so ma chia na se ye so wo asem no wu twema ye ya kura yeti be fro kabi waza se na asem no be to so asa na be oni afo page na me nim se bombard ne start ye no di atem ne start no makwa ye fre no kwa na ho makwa ye fre ho no na on start ye na ye nim se ye first lady aya kwene fia shu was neiga ene o si kire na de be de ye odi am si nsuo ne bo akasa bo enkasa petem so yenko tie fia mra ene o muso me Asante abo anke makasa egonyafo enke makasa meni wo krom hene anu wano na wo de bakasati a opemfo no meni wo krom hene meni nanu mo san krofo mienu aboa wate ene bitris chimifo no meni wo krom hene meni nanu meni piao mafia na me nim say ukotena broje de ka say this time ya tem bidie ni na we de we afia se kire da no di atemi dia wo kra wo to e be wanya mu aka bi na nka afia kan ye nka che say ye ntwa so na nka omo fa afia de na enko edaye mu no da bi ye nyina ye nim Twene Jonas ono so ambassador
trending stories on social media. Me have the bro, a family of Bapa met you. I make house and I have my heaven special center. And also my son Bapa had the trending stories. Emma, Mr. We are the my realm, Pem or Bar, what could be in pastoral group ya. Na we no amfa ade papa bi amrew kofu edu omodi edinyi se ba no de yare na ade ba ye go no pa go no de enti se edu awia wo chen yi mesro bo modi ane ba na be mo ma unro na no 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 ba wonti si wuda dem wat no ba de onam na wo san kan de a enyenyenyenyenyenye mesro be ma koko ha wa be jawe ayamtim obi wo otimi posa na ni saa oba si meni kikame wani gikaya da yehwe ba yensu agu ani so ana mesro entina won posa wani a ba wani asen homa na ntete na kina nko be ho na ahyese pesi mesro koko constipation koko abeja constipation oba abeja menstrual pains menstrual disorder mesro na be mahankoa na obenya anu aduru ahankoa eye purely herbal ye di habanma ene sayare habanma ni friend say duani hini no ene na be ma de sayare wase ha etimi so obomodi ane bra na ehwew na wo so wonto mesrew na yare de ya pa na namba no ene etwagu screen ase bomodi ane friend na na ni nkomo pe extra kwan so Kenya Asigawo junction untimi manso no problem delivery the here so be friend na no acho show how mu ye be ya duro ni kama ka be package ni nicely ni e de ama na also atimi anonom na afi wanya fan wudi aha e na me de obesi na crowd